Assalamualaikum достар. Кайрадан жылы 2008-ден өйдөсүндө көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 2020-жылдын 19-январы авторунок Бишкек. Кайрадан эле ушул Mercedes, BMW, Honda, Toyota корейский унааларды, немецкий унааларды свежий келген автолор. Жылы 2008-ден өйдөлөрдү көрсөтөбүз. Балары канча болуп жатат? Анда эмесе баштайлы. Mercedes 212 жылы 2014, 2 объем, автомат 68 пробег, $20,000, 0552 28 02 95. Toyota Scion жылы 2008, 1.8 автомат, 115 пробег, $9,000, номери 557 68 88 83. Subaru Outback жылы 2011, 2.5 автомат, $11,000, номери Honda Fit жылы 2009, 1.5 автомат, 159 пробег, $7,500, номери Toyota Prius жылы 2012, 1.8 автомат, 101,000 км пробег, баасы $9,700, номери 557 11 09 11. Lexus ES 350 жылы 2011, 3.5 автомат, 140 пробег, полный комплектация, расстановка болгон, оформление болгон, $15,800, номери 0500 444 30. BMW 328 F30 жылы 2012, 2 объем, Twin Turbo, коробка автомат, $17,500, номери Mercedes-Benz Vito, свежий перегон, расстановка болгон, оформление бул элек, пробег 162, оригинал дейт. Жылы 2010, 2.2 автомат, $17,500, номери машина Германиядан келиптир. Lexus RX 350 жылы 2010, 3.5 автомат, полный комплектация, $21,000, номери Toyota Avensis жылы 2009, 2 объем, 134 пробег, автомат, вариатор, $10,500,
Номері Mercedes S-Class 221, жылы 2010, 3.5 автомат. Идеальный состена, без вложения. Номері 0502 44 48 87, басы $18,500. BMW 740, жылы 2010-2011, 91 пробег, объем 3, $22,000, 550 79 67 00. Subaru Outback, жылы 2010, 2.5 автомат. 4 виды, новая зимняя резина. Расход жүзіне 7-9, $11,500. Номері Lexus ST 200, жылы 2011, 103 пробег, 1.8 автомат. Свежий перегон из Америка. $12,800. 555 10 25 58. Lexus ES300 гибрид, 125 пробег, жылы 2012, 2.5 вариатор, $18,800. Номері Honda CR-V, жылы 2008, объем 2.4, автомат, $11,800. Задняя камера, отличное состояние. Номері Lexus RX 330, передний привод, жылы 2005, американец. Расход жүзіне 9-12. Задняя камера, монитор, умные фары, $12,500. Номері Subaru Outback, жылы 2010, 2.5 автомат, $11,200, без пробег, Кыргызская республика. Номері 554 42 51 81. Toyota Sequoia, жылы 2009, объем 5.7 автомат. Басы $28,000. 0709 01 0013. Toyota Highlander, жылы 2008, объем 3.5 автомат, $15,000. Номері Honda Fit, Levi Rule, американец, жылы 2008, 1.5
автомат монитор, мелтөрөө, спорт, баасы $8.000, номери. Subaru Impreza, жылы 2012, 2 объем, 4WD, без турбина. Чистый Carfax, свежий перегон. Кожаный салон, состояниесі жақсы дейді. $8.800, номері. Chevrolet Epico, жылы 2008, объем 2.5, газ, бензин, $7.300, номері. Lexus RX 350, жылы 2008, 3.5, Америкадан свежий келіп тұр, басы $14.500, номері 777 77 29 19. Достар, біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі чығарышты көрсетуіне улантамыз.